Perhatikan. Dan pergi tak saya korus dan patroda, macam buku kaket kerja, saya korus patroda. Sudah kacapan mau, di sabal matlail orla ben ranut. Kau no makatin katkiyung kacal mau. Makatin masani keter puryamiki umpang kelang tuan government kapuyakalan musimamakan usutumay tiyang rail aral pum labalab koros niye memangi sangkan koros upil niye punang ni rail mayay kauno kot Pilman marki men kinanane to kupurki raken wan sabak. Makaban pokong moni kesodeban mau o icar. Maka inaniam kapoela kesodekak aleti mekors. Maka anane met sodekatep. Maka kapoela kila ramas ini mekupuran kot kupurki. Mainele aramasanen kumpatok sodeban icarki etumal kisimmanga. Omerla o isanamao. Ama kapoe men tinan ki song toto. Kin kareta bangkin pepet uya punupunat nipong. Met pronamao na tarkaun Yesus Kristus. Kalangan dan tiga tamalan, saya kagak patrola dekat lamu. Oi ban patrol, mana yang chief kuari maran roll call. Senator Abram, Emai, Senator Kukwabis Jr., Senator Israel, Senator Ricky Carr, Senator Sensei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Patricio L. Irons, Senator Aurelio P. Juat, Senator Alfredson Latorre, Senator Johnny L. LeBen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Fendi Tespo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Luger, Senator Sheldon C. Mack, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro A. Simina, Senator Francisco Sindram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Chancellor Muktai, sebelum kita tunggalin ke quorum, Muktai ka ketlan dan wiakpur,
Amo magiting prayer bengka kuliah anti melel Tayo uya sabul matay sakaratan kapung melel sakaran michi ko kapung lap ang kuburan anilap sakaran kaiboni o wawlap ang kuburan rakso ko melel wasalabalap isipaw wasalabalap sangoro wasalabalap siyugselang wasalabalap vote ibilman waungi melel ejungal sakaratan Wawlap ang kuburan ni Shoko. Sunahan kanin matalanim, sunahan kanin wainu, sunahan kanin kiti, o sunahan kanin shokes. Wawan ko siya bulmar likant ko. Likant matalanim, nanalang ko, nang kaniyay ko. O labalap kan koros mayang patyang trail sa bulmaray, labalap kan and way. Ibilman wawan ko melel labalapan the kaunin government. Iman wawan ko melel chapita yay Sabul Matay, the President and National Government, His Excellency, President Simina, my First Lady Yang Patrayang, Ibilman Wawan Kumelel, Speaker and Congress, Speaker Moses, Ibilman Wawan Ki, Congressman Mutong, Nabiliang Patrayang Child, o Congressman kan Koros, Mayang Patrayang Child, may situ patrowan, kalangan ng kupramail. Ibilman wawan ko melel Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, o First Lady. Ibilman wawan ko karyawan kabina, Honorable Movic. Ibilman wawan ko siyong kupong labalag, yay Chief Justice Nelson Joseph. Wawan ki melel labalaban government karos, may kubro pa yung kak po na siyo kasambal ki yay Israel may patrang trial. Yay, Sangway Namarka. Welcome and thank you, Ambassador Jennifer Johnson, yay, Ambassador in U.S., Mayang Patrang Tide. Also, I'd like to recognize and thank Ambassador Jennifer Grant from Australia and Ambassador Wei Hu from China. Wawan ko kasampal ko lapalapakan koros, government, traditional, o church leader kan koros me patyang train. Ibilman wawan ko kasambal ko yangay Senator kan mayang patyang train, Vice Speaker Floor o Honorable Senator kan koros o aral warang kan mabil patyang train. Dalam katlamuwa ranwat uya rantoror yu esansal ranwat nilakan pasan sabul matay Kabinaan Pohnpei bangkan uya etungal report on Wayne Pohnpei. Esansal niyay pan patawan watakata, oralap tuaw, irotukutuk tuaw, yay nailaki kabinaan uya report. O esansal menan par koros and January report wat pan uyaw. By Constitution, it requires that the governor do a report to Pohnpei, especially to the Pohnpei legislature. I will read it out. The governor shall report to the legislature at the beginning of each regular session in January on the condition of Pohnpei. Now, that is why we are here today. The governor will do a report, and I ask that we give him the time to do the report. Mon sa po ko isyoko, kaya kuran toro yumat, kabila pa ang tabiata sa bulmatayl. Pato-pato, when kakan report yang way po kunin Pohnpei non-conditioning because mamorin Pohnpei non-government in Pohnpei rano ari magatin kubre when kakan lukayang kabina non-report what Sergeant kumkalwa ta kabina Honorable Stevenson Joseph. Hai jungal sagaratan kapeng kapajabat.
Besansaler nan lolo poch matikan tamarlan. Pacuan William Pierre kach-kachwach. O kato-kata lang sa macay kauno coach magkach-kach na lang. Meron kacaman kasampal na pacuan watakasang nan sapul manasin. Memor ye sapul man coach kasaks. Kisi-kisaki kicay aramas. Kicay and kachin the pacuan kowaki. Meron nan memorun war. O kayo kasampal and nimoy and kakmiya memorun ngayon. Kaya kalangan ng komoy, maingtikan tamarlan, giran kacaman kasampal. Regional Sakalataan, Teponi, taan kupuran molan waw, Leyland, Wayne Ponte. Melal, hier kom nakachin molitir malar. Regional Sakalataan, Teponi, taan wasalabalap kisupao. Regional Sakalataan, Teponi, taan kupuran wasalabalap Sangoro. Regional Sakalataan, Teponi, taan kupuran wasalabalap Sukusalam. O regional Sakalataan, Teponi, taan kupuran wasalabalap food dependent. Wala taan kupuran isunaan ko. Naan kan konton bayu melag. Pacawan wala ki isunaan kan wain matulanim. Pacawan wala ki isunaan kan wain nu. Pacawan wala ki isunaan kan wain tichi. Pacawan wala ki isunaan kan wain sokes. Pacawan tona sa sabal maalakan ko. Nanalang ko mayang kats. Pin tona sa sabal mar. Nan kaniye ko mayang kats. Regional wala kong common speaker. Pin tona sa kuwawat by speaker. Lord leader. Yang amoy honorable member kan Corusya. And pinin kawat ako sunat kaysa kayo and way pa ko ng Ponte. Meron po na sa sabon matahil karayawan ka na. The Honorable Arolina Smovic. Po na sa sabon matahil suong ko pong labalap. O yung apo suong ko pong kan. Ong paliyo magnapali tsanaki. Tama pang kakan pumila. Namalan ko pong and Wayne Ponte. I would like to at this time recognize and pay my respect and extend my gratitude to Your Excellency, President Simina, the Honorable Speaker of the LSM Congress, Esmond Moses, Dean and members of the Diplomatic Corps. With us today, again, my gratitude to you, Your Excellency Simina, along to the Diplomatic Corps, Ambassador Wu Wei of the People's Republic of China, Ambassador Johnson of the United States government, and Ambassador Grant of the government of Australia. I would like to recognize in general our development partners who are here present today, and I'm sorry I cannot list you all, so please accept my general recognition and respect. Civil societies, NGOs, business community, national government cabinet members, state government cabinet members, ladies, and of course, I'll be amiss if I do not recognize my North Star, your First Lady, the support of my First Lady, Dr. Aina Karstein. Mike Speaker, kalangan, nintuan ruwasan sa pulmatay, tason nintumanom kasalatar, ruwasa kabina, and kakuya chungal, rupochong way, nan kayuan session, machapta nan sumbungan January, hansu mo ko na. Ayirano much, may pacuan peki, legislature ang kakmuitang iya,
Uyan kak pacholeray. Umuan kalab ko isoko. Uway pa ko ng Pompey. Uyan kak uya ejungal reports kasilipak and diyan tatok. Matchapta uya Joseph Ioannis administration. Ranwatch uya Joseph o Movic administration. Ejungal sakarata reports pan kawait siyan pon Tokyo may ejungal pali. Eu kiyangar palikan na pan kona yang choyang lalat. Yay Cairo way. Mentache legislature sa yang pachang o chungalan kita ni uya ben totok wani wow. Ap totok chapter. Wasakan masagak chabiata o tulaw katoke. Mamia cheche asa pachawan kotok tar. Cairo way watch iman peki. Oan uya supplement wen ponte Cairo. Pwede niya cahit paan ka chineo peno songan ka chikiway ponte wasakas magcahit ka chin kupuruki. And lalia ako na nga siya and Cairo iyo siya. Paan miyak sin wag din mata-mataw maman totok. Apni oralap Cairo and kak apali. China kapukapung koy. Tama ko nang wen ka kutsungata kosaneti o kapayata. Cairo rin iyo makunang kajalan sa pulman kita. Nan Cairo watch speaker pachoda sang pon lap kay adami men kasaleta yay lap dan bayo di kodokapen apaliata men kachinain taksin konat taksinsak esansal masot konat sak roson so tabahan mi pilto lasang mo ako nang nalil kacayla neo peno apaliata uyapen acay pakakan pen kachinapali sun konat sinsak te sunjungan Melen and pura lang na neo sin penay na ichik no men no papa men and kak pen kotoki yata dame repachowan yuki patukuti apaliata poen mia renak kapanuki tanga kan nagchail kagan tiar nan stowa makin pacholong to saliki Cairo rin program watch magchay katan ki food security na uchus po ni oralapeo kichail and kak kachin kaparapar ki Manianso magchay balo yung kapal. Mayay magchay lapchen katosang ya. Mayay COVID. Kachay lagis kachin kanta. Mangyatan na. Sin konat sin sak sin chungal mamiya Pompey. So tsaka kachara na pali. Wen Pompey nansong. Email at mata-mata watch at pagkapagkata. O Santier, nintuan niya uyat tubusyo totok manaman iyo. Katungki yung legislature, arpachowan yang chungalan kita, tubusyo watch. O kampa magnapapali, totok watch, ye kirtan pain way ap melel palian machual. The paliaset paliamar, recipitaro tula totok, kay bansay kay yan. Kaya nurlap, Makairo rin totok watch. Pachoda sampo ye. Pepidata pol kanay and pil. Pil pinuya ka sa Kristiyan yoren ka uno coach bainin kasampal. Sa menikanta naman, alam sa men sudaban, sakan kono sa pil, kauliran sulu. Alagak si bala, kapinsal data lang. Pompey nan sampa yang wati ko usa kasap awawa ko pil chocho
Atama kan uyawin ma, kachipin kak wiki to wikriyaw. Pumpi kin kachiyang nan kapalimpi. Kara tayo rin kaway to kay, yun tatong kay mabil chapitar, empil kakapali rawach, put pil and kak pachapach, nanansyo karus, owan makalakal, owan kak mawang, kala pinayawiw. Kasi doon, urlap, pasandasang nantubso yung magchahil ka sinalaro, uyagla, siyan sa pulmachahil yeyas, yeyliyan. Paliyo ka bugkitasang nan kusunat, kaya napali paluwat. Aribambil tula o bilsay. Kabayo nur, may kairo pil pasan sasang pawayay. Apal ka na yan rosun mo. Ong karusya. May kailap, mga nakapay nakap, melel, sa pulmachayil sirikan. Tataan hut, apali ko siya liuran. Kalamawan urlap, makairo iwat pilpatota sa ampawa. Yay, apalipan, kasukul ta kamaray ni, min ponte. So, chay, right, yung nga sa school, pil to lang, ong rain mo itotong kan, pilala, kakasya milikilap. Pwede ba sa kamelala? May ala kamarayan society. Napatapat. Lao, kau na bang kacin malipay naman kacay-chay lang kumalti. Itin. At paan ka kan kachiki napatuwan kamarayan. Okay, sa klaan urlap may man say mabilwuya ilagasumpaliyo nan sampa. Nan kapakunin United Nation kan. Nintuwan sapul matay president na yakin patsayang rail. Iro magchay kanyang patsang o kapapurayang. Yay, makumagitin, iran masendang. Kikiyawa kalatar, sayratar sangkay. Sayratar makumagitin naisit. Sayratar makumagitin nanwawa. Aleta, kapaikan makaunukot katsikiyang kachay level wuklar. Pumpay, ranwa chay, mangi, patsawan, merak, uyapen, kairata, pain, konata child sa ka-child. So, ito tuwan maas. Ari adamak child ang uyak, child ang kasinitsari kila. Irawat, asayr wasakaros. Magmagatin dan wawa. Asayr, sa ka-child, konata child. Asayr, apolipen pil. Asayr, Rosun Mao, esair kasukuli da kamarain anaramas. Karata uyay ra kasumpalyo wabi uyay ra yume uya eurlap me pokata uchungata sapul machail kairuren way. Yan kagtula. Pwede kasumpalpen pain na paliyata pain sa kachail. Pagkachailan ter kachin, kupuro kita to puno to kita. Niyan so meso pampitolong. Ayara men nagkachail wayri nan stowa ko no pain kapot pet kita kapot nan stowa. Agachail en kotok eta. Yung magara da kampan na kampa yung magnapaligir kan payuwe ap melel palien apaliata kapaikan me pachunan paliomoro paliesit. Tular o capiatar tok. Lantar ya keturi sa lumaw. Programen kanay cikitipuik. Nintuan wini akan tatok capiatar. O puik wana bagil lemak waliman. Miadar nan parwat. Pilihan sa water. Mia pilapalpen, wansa, puch, bebel chaptar uyawi. Cepatawan pakata uch, ugi yeo, tubu show da kapa mamatang. Niyan so nasa airpoy laos. Burun so mong sulu payo wano, aramas kagar ko na tasakan.
Karatakan bawat Melipalian Agriculture Biltola o paliatar songon-songon uch epuki paisa kayo ang kakpileo miyeta o ang parpesang nanway Pompey o banyan sa ocha sang nakawaitin government in China program yung malapat patuwan uyuya po langas ibilrosaya kan pawat sa neuyang paliyo o tamo uyuya po langas and patsabasang nan kusa na kan yung mag-aarata nan pari yung trace of Mao greenhouse the 10th you bagun siya sa kamawi kiritaan wan chuka kan makon mamawang roson mawang paluwar may isa kuno patsabasang nan kusan kan nan Wayne Pompey pinyaso oto sang nakalangan na legislature kamanata wan mo niyo o bilpiliw kamanata may sumapatawa siya pong niyanso magkutsor po ilaw tala a legislature patawan kamanata wan mo niyo kutsailan siyong makchay kak piliw apalimalag ay mabiwiyawi kan bawat stolar wapali nintuan kuya pewat kuya man katete yung course me kan kirtan payan way kahit teka na rin chungal po ko uyata kacangaway totoo ko iya rin chungal po ko kaway tata o totoo ko hindi pa na aray kaway kuya rin met chungalan ni kisaman mata-mataw tawiya ban totoo bahan sa patuwan kuya siya man kapurela totoo po ka silang kusan ewe paninay ewe kusan yan sa bulman kita chungalan kita totoo ko pero mo lang sa naray maraman kaya tato ko po ka silang nats ko po lang tapon kaya na namuni mao te para men kaya tat apaliata o po ang tapon ananan sinsakto sumkanat habin mao la Chahit mo ito ang rairan plata. At may paan uya, mikamelele may paan ka kanakisyawa siya. At chahit kin kaliki, kapuyakan maging patulong ito. Karata, ong ni proklamen malak, sin malagan kutsor, may silubugis liyakan siliman, platsobasyanan ng community ng Pari at Risak Limaw. Umat uyatar, patspanan ansyo may proklamo chaptaw, na uyatar kisun purok niyari putier, krit wana puki isisak tayo, iikim saklaan watawat me kampawat rupot kiyang opsin katuna. Ibatuan ko para ki, niyatay pat masanin ng pabukat, mapantutula, kagatse, malak o kutsor, tan tarpasan ng community. Kaya songer rancheyo, nan tiyan tatong kayo may patular, government and kawata o government and kachanga. Ayan ito ako ranwatch. Georgia, amela. Tama ito ako kay puiti. Raben pong iyo patosang ni business yu. Upon pay pay. Karaya ka tayo, ano patowan? Sukul sang ni sangon mo makutuwa. Di mag-areta, uya pa mas patowan, uya. Ikamelal may paan totok, uya paan chapsang nan kusan. Kung nibalian pa ako to naramas, abnele naramas kan magun patuto pumpi po rin mumoyich. Pagcahit kan katan ki tourism. Reports malalang na nito nga lobis matana. Laut lan, sawan momon silak tok po ka, laut kila percent isak tayo 0.3 yaw. Lan pari agad trace of lima. Meleta, laut kila sang aramas kit, tapo ko yung isa tayo sang nariyagad tayo, riyagad tayo, o reports, yata na tena, wanaramas malalator, sang riyasak tayo, nan riyagad limaw, kit wano po kaya isa kayo.
At sigit-sig, kumain ka sa social lupa, na nachayil kay taan, taman kay kairatas sa machayil payin way. Apsangan mo mong totoo ka, nanachip siyang wasakis. Kahit tayar matamatawa me, chaylan, anak kaya lay na chapiyo. Miya siyang totoo ko, chay panananan, anak kaya lay. Asang totoo ka, nakisikis. Karape, ang mangi, magchayil paan, masani, the pachuan way kan met tourist kin laut lang. Akin kasan suwati alam memuren pulitak to chung sa. Karatan ya chay pan songan richung pesong pumpi point tak ang song momon silo ko toka ananan kanay ni. Kichay na ang to song momon silok me ban pachoto uy ra yang wow nuki. Tama mir ya chay. Akaiten rin nalata kacaylan wakatala kami mi rechay poran kak pachot. Karata we have been tourism yume katan ki ecotourism pachowan kamelada na imak kayu koneng child wen ponpe kan kak sa bulman kita. So te usong mon tourist we have been tourist ananan pachot. Di songon mo malalamas puka ban pachot so che kachaban ko mamaya beach the peak to hotel kasi del show. Rabahan pachoto po rin kak pachola yang pachowan nan matol. Rabahan pachoto po rin kak yang pachola yang pachowan chanir dengan akan me pacho silipitaki wen pompi. Rabahan pachoto po rin yang pachowan losolosin wen pompi don't tip. Hey, ay songon mo man uyapen kapalipan tourism kampa sapon mamay damay chungal. Kampan, kirtan pain way, song and kakuin pompi o kawakawit. Pilmiya totoo kasampal yun na mi paano polipen President Simena yay expo. Kachong sampa unsya kung tukod pa na wasakas rin kasale yamamon way. Kachayil kachin tapachuan yang pacheng. Option tourism pachola kuwan alamas me pacheng o kun pachowan nan internet ponangan million me kakwewe kun malamas buko me kakrakakar pachowan me pompi kakache uya wasa marabaan men mamay chi yuran karata sa babalanan kas area kau na pataan sa dan ang pakato na ramas ay ninilap melit. Ranwat hotel kan me uyuya sa apiswe makachayil paan tulaw wangato ranwat napan so chicha. O miya makinpaytan ki tama government uyuyang. May socha. May chungal kawait. Naman chunway. Maintain kupureta to lameta. Dan yang tuyang nan song totoo kan niya pan yang an songan tapo na nanwatch. Paniyan sa woche niya pan puya kita at yung sings. Work in private sector. Tama government panananan uya. Kasalayang saplukikan mumun pompe. Tourism. Abang uya. At ay jugal puko facilitate accommodate. Agad kahit yung kacay ng uyata o kacay kacangawit. May patadapil. Nan siyan so watch, run watch. Report na bachoray. Matanawan. Sapasin pil matsang nan pipe. Alalar po ng percent limesa. Apatokapan luwet yo. And cut me. Iyo raman may chungalan ko. Project yung nasabi ang yung totoo cup na pulpen pil yung pipe na patusang kalikor patuti lalal tiyati yung totoo ker pil changa lale chon kuson kaker yang ale kachiki so kusa kachmowa kachil langatang way pa kanin pompe melel chon way kichi so ang chocho tayo kakan uya po en kakamaw yala uya penapol penpil
o PUC pali me papawin pompe a papali wiuya wana rai ka korus apoy ko short rakin cha wan maraben uya kak kitwa sakis atama ko na kan uya melap kareta ko na melel Cabinet legislature and kak atuti yo prioritize tama ko na songon mo man investment dak chalananan uyayang pupil and kak pachapach makalakal ongway po ko ng pompey unsak nan kalap o sa baby mata-mata may chungalan ko po ang kakapali muna child pan pero kuway 5 cup ang child songan kamamueta maso ko nang kachailan uyata wasakan pa nak na pil maye wasayu me pil me kun pacho pun puel en ka keratong lole me tuwa cha iyo pacho nan pumala iyo pacho nan pil wasakis kapachayang pureta ala pil kan me pacho nan puel so ang chocho nintu wane sakar kita pompe nan sampa yang watiki usa kasak semen kan pacho to rai pacho wan me pil olamad kakin na child pan kakin wiyata infrastructure pukat po yung kak harness resource watch iwasa ka child egis pakalay so tabahan po yung chika bahan po yung laut apo ko na yung wiyawi punyan sa mo chay bahan ko sa neto wiyatan totok watch infrastructure pukat chay bahan in place apahan ka kawait ka child melod PUC yamamon pipe pa na pan changaway nan po yun puyan kak kataraway pil kan me nakto uyawiyar nan tubuso pukat ay kaway may patpatawan ng PUC talente puror karagiway pipe agchay pleo to sa pali ma infrastructure invest in infrastructure pagchalin ka maximize optimize atay capacity o capability nakpene the kipene resource pil wasayo mabamangayang ang pachonan pipe pachoway o pachopasyang nan kusan uraman koy laut up sa konayangan uyaw tin ka katola mabitata roson aso cho uyay rakapuyo kariyan tiyan toto kawas kun kotokotok nan kayo rin totok mamiya ni oralap na pakata patokyo mepan torela ramasin sumaw ranwat kacay lawiyawi po sumaw and miyata kacay lapali palihan kay sintotok chikachik ong min tor ipachawan kamela lamis maing speaker makonangar kacay lan shift at kacay mindset para tayo minapali rosun child invest in prevention, child invest in public health, child invest in education. Hong child milikailap sa ngay inchalaut ipachawan yatari chungal Pilipil ipanalete po yun. Tama ipachawan punutuki sa pulma child sirikan. Renter yang child aluto mo child uyata decision the Philippines sa Japong ang kamera paan ka gan chungal pamagchay paan kolo-kolo sa system magchay sa palman kita chungalan kiyan so wacha paan uya cycle yo wacha paan chukati para mas kerta kono sa sakan megot mo socho maon paluwar tumumta pacholan mo nuni cha kan pacholan mo pa napali sa wakit Pelata wasayog chailan utang kacangeti lowet yosong kang kataki puan kak sewa wakit arayin matamato arayin chungal natutu arayin chungal piling kak sewa sa irayin ren kak pilata tame paan mawang arayin chungal palukan warente yang loti yang na lumum kan me tarpasang nan wind pompe nan wind Pacific makamakamelang at naramas ranwas pompe kaya yung wing karos kaya kung kachin sarupiti
kan pagkabachay. Palilautin, spalda, kabing sa letala. Puyo ki sumaw. Na pachosang sinkwana tuksinsa. The lifestyle. Lomong sumaw yung makchay sa paliman ki kak and wukit. Hap. Acay chungal mata-mataw. Acay chungal pilipil. Mepan kakan wiyata. Puyan wukila. Pusabol machay tiyan murikan. Rente yang encalaut. Rente yang sumaw sukat. Rente yang sumaw nungyong. Rente yang syuk. Di call. The kairoy. Kuna ang chaylan. Chungalan kita. Pilnan kampan. Roson. Pali kay kinsawas. SPC, UNICEF, UN, Embassy kan. Jangan sawas coco. Ragan paco wanto. Haleti kami naman sang legislature. Kapina. Huwag tulaw uyawi. Jangan ngomong sawas bukat. Ini nananana. Saan mo sa bulmatahil kantaan kamarain o ya Rusun mau. Muni na paco the band compact rin win America mapapali. Kaya niyan percent sa puki. 1% to isang 12.12. Bumana tayo ito taong kutsa sa bukat pilkasampal. Tama miraan mo may palilaut ang siya sa mamiyak sa ilkin pacawalang ng tertiary care. Nawawagi apapali sumaw. Para lang tama isayar nga matay. So, pacawan matawata sa ilan, pacawalang ng primary care po and katsikala, secondary o tertiary. Ito kalkapin, kung palibukat. Option UN kay may UNICEF, SPC, Embassy kan. O sangasawan pasachocho. Mipilikin sawa-sawasan sukaros. Kay pak niya tayo sa jagan taki, aaparakin pacawan to. Napabil ka sampal. Paniyaso magchay panang sawas pukats. Asawas pukats and kaktayan. At tayo tsungal sa pulmatayil kayo rin. Pumaso, ako na ang kachaylan suy ka lang. Biya ka sa bentatokyo paan pachoto, hapsutuwa. Haratak, palikan maginala sa waswats. Men kongangayon kumain. Yan sa masawas pukat pangkin parata, may tiyag mau. May kawait ka na legislature. Yawasa sa waswats paano tsungatanan sa pulmatayil kayo rin. Mamiya mau. Masuot siya. Nagkachayil kalangan. O yaram. Ranwatch. Nan-kairtaan. Roson. Asan-san mamiya Tokyo uyawi. Tokyo may iputin nantiyan totok may sumasapong suluta tayo sa malar. Yung uyawitan sa pulmatayil public health cup. Nanansiyo iban kapingkiyang melet po laban na sunan kung way na talaga dyan katsiyang lang totoo ko yang sa puliman kita. Di makareta. Totoo ko siya sa namaw. Halangan po. Siya paswa tayo much pento may paan patuwan nak masuto ng sumpar panwatan ng sumpar murilo. Yan suwa paan nagla. Ay wasak tayo pananani yung kaupen na tayo tsungal mata-mataw. Yan mo man wasawa tayo paan ito. Kayo pika sampal. Yawan totok na wasawa ito tayo baswat paan uya bok tayo kak kachin mangit ang masan mo. May ako tsoto iuyawanan kanta. Ragan pacawan ta na naray tsungal main wrong ka. Kamelan mo kumaikin yang pacawan. Hap, filme ko chocho, filsay ka po. Wan cheche magjayla nana na paliki sa matay kan bariyaw, na inin ka siyang pali, puson mau o kamarain, na miyahan suwat. Na so chicha, kaya koros patuwan. Thanks, Speaker. Nari ako nang tali ni Charkila, rotar karus na yay compact na pan apapali.
Imeikin patuan yang kembarayawaran kin kasaleto anan koros me Israel pepe me panka kana palito tok ni tuan tami Israel kasi poko na yan. Minta masuk to sa insal. Pag child ka kasalayang magsawa-sawa si child kan me yet sanan me child sa bulmanit. Ayes wan me miya. Ayi wan masotsa ak child ka rapat wasakan me panka kan yan sos. Karada kambarayawat at chan me miya chacha aps chacha suci. Karada imagara nan pachitin FY27 at waruwa sa kampa karusya man likak karus ren pachawan to pachitiyo me ban kasaleta nan karusya er maban so pagkakapala child note ora pat Ubinyan sa ocho ibil pachawan na rin meren wiyata pachito alay nang tame kamumataran kairoir na miyaya Kasampalkan kayo watch speaker melalong ngay kapina main kawait. Angkat kasalayang yawasay yananan tami yananan uya o silent kaplel wasak. At totok me ang sili social pilipil iso pa tuon kamele mananen diyo. Kunang kayo rin eucha mamiyag sin wangawang amaw sa pachuti pachuwan tama wok kasang nanatay chungal matamato usongan kay charala o iso sa pachuwan kasik the percent sa buko tami pachuwan menuya e pan uyaw ay men kamela legislature iso sa kunayangan pachuwan kasik e tama may men pachuwan uya and uyaw. Ima Senator Mika ng pachuwan mo politics. Masaan compromise yun. Apela to ranwat sa moment me chay chukak aleti compromise. Upside kak. Child matamataw. Child Pilipid. Pan prasan. Pun Cairo iucha. Palian kamarain. Sang chocho uyuyawi. Tami ka Kropotski, ni Oralap. Sa pulmatay system, tawiyatan kamaray ni sa matay sirikan, ya chay ang ito sang kawaitin melikikan, ito to, upitak. Yechwa, ngay. Ikailakan may patronales laser. Umailakan mapapaliyopis kay. Iwan system mo, Kami pacuan kamela magtalanan ng kaproyeto. Chailan pacuan sistemet kaitin ni program. Pwede miya cheche. Apan uyala kisen ni nonten kayani sa pulmatay sirika. Mayay. Kaya ni kenray rin kak. O suwasira rin kak pilata. Siyang tatoktar men uya. Kaya rin pilatace, abren uya. Niyan siya may lalira ka school. Na elementary o na high school. Program ko yung child pachawan pachang national government. Me apali pelian kasukuli sa rikan pelian sa pulma child yeyas o totok mag-child ng katan ki vocational program. Riyan siya watch program patch miya po yung miya cheche. At kami yung pachawan yang kakawait kini yung pachang president o kabinachikan. Senkak tulasang mo enter ititiyang at siya tama miyaran mo chap child rope o meron pasukul buka chan uyala kisyan sa pulma child curriculum. Yung alura man. Taniyan siya meseriman pan nagsang high school. Aranutan pasan kita pachawan ya wiyapen sa pulma child yiyas ni tiyak susul Pilipin nintuan aral wiyamen pompe. Uy pachawan kamel me susul Pilipin wasaraban pachawalaw pachuti yu santiyam likin pompe. Marapan pachawan kapilalo kikayan wo
Harapan pacuan kolokol. O uyuyam in Pompey mas. Rapan yang pacuan menur dan we mera pacuan menuro. Titawan kasantikan menyanan no. Pilso jo wakisang kaya na ta Syrian kak tatang kupe the vocational program. And miyala. Miyamas. Wamet lat. That's. Ranwatch. Obiskan maganapalipalian construction wayim. I-ride mo mga yata. Choose ko ng pads ka. Yaga-ride siya nagsang college. Nagsang at high school tatok. Tamag tayo siya kaproyag ito sa program ng child school system. May uyagi ito ng altagapag kapese. Jailan nanchi yan. Kaproyeto. O ito ng luraman, iyan siya masiriman pa nagsang high school. Ang pilata. Mamin kalaw tayo school. Patuilan lagi school. Aleti. Bachelors, masters, doctors. Te, HR kaya tama alitian na high school, sang na elementary. O, siyempre tatok, katok amor, uya, kapali kaya aksin panay ni man niya. Tama uya. Pero uya kila mata na pachola liki school mamaw, paliti tikri pachoto, panay lalo kong ukoyot. So, magkaitan nasa ni Mao. Kirai kan makata-kata ng office run what at melod office ka siyang palipin. Okay, rise to the college. Aksang nagkapilal may right chumalan na kaniyaray kakirta. Tasan ki iyasin Pompey. Uwaleti kayaan mautaan right pumenwuya. Sang nanmong yung. Arito yung lalo wiwuya tadak bukats. Tanmot. Dahil terus pun aku nang percaya bagi dah cek. Dia open apa ni? Ansur program bukat panet, kuan kan pan solar, program bukat enkak pas so. Jam coco, solar ansur pan solar. Bagi cemai men segala ki kala pokok amel legislature. Uya bertotokan kampan kamarain panekis wuksan tama kecil pacuan Allah. Solar pani titiang aja nantarop. Solar kone. Solar pani titiang sedang classroom. Solar kone. Child kacela pala. Pemia sering masuk mau nan classroom nantarop. Kasih maslikin class. Pun masuk tarop. Harus seru pokok. Sistem memang suwat ragan popular. Porque suwat tawaray ang sistem. Saya wiyata tawaray. Orang cipta yang cuyang dan kaitan buing Pompey. May betata, kim sagla, may betata. Giran masalam. Kasampan. Wailaut kan. Miya makosa melukam. Apa uwat. Mau, ren mata-mata mo. Pumoy reso chug lang, pero reso pachuwan. Apchay mangi me, uyaw rechay ranwat. Meron na sa pepe ka. Miya wasan ang kalap nagchay bilkak nasa ni. Me, kikiyaw ko lang ren masaldang, pilchapier. Par. Meron lautlan, langsit tu, ulalakan. O pilaler nan siapa kan? Uckan masalah, main boleh ke boleh cuci makan. Wan mai kan pisulan non, kukiam. Wan cuka cikan mepatiti mas pisular wa. Uyapan apalpan tubuso yung magcay kacing kasampal kaya ikap. Pisulan non, chanin tarutet nentuan tama kuya mas. Apa cocok orang jalan cukup tiap kali tu busu bukat wan kak harus tu busu bukat jen kak apa apa. Nentuan buku kelanan climate change. O sangat momen policy, sangat momen program ta. Nagcaga kayo kayang semen kan meron organization ma patpajora chay. Wan kak sawas. Pagcay pa inanana right sawas.
So ang chochok dahil bilpachay national government may pitata policy. Itungalan kita ang sumaw sang nadukan His Excellency President Seminar yung kakpatseng kapakunin sampayo makunwiyaw para koros na pitatay kakin patsopanay right kachi irayakan cheya kan mamiya tana pali kapal kan makumpara ta puy kiwuklan to wuk ta kin iran maselda kung ay bilchungalan kita ang sumaw yung kakulian piya basta mo kasaleta Tokyo mag-child FSM sa pulman kitar Bombay Pacheng. Katsikulan ano yung makin patosang nakit kan niya kan borila pampuit. Beso chumaw. FSM Pachpena niya sa ibang kasusungan tama mil sampapon main child sa basukak masa niya ta wan makin patota wan aputukit आपका संपादन प्रोग्राम में कोई रे चाइल्ड चे बान उयाता में कुछ लाउड अन्य चाहे बान सोगन कासुसोगन सांता मुइंगा कचे एकई बांधा असुचो उया प्रॉब्लम अरे तक चाहे जुका कचिन मलियाला तम तेर याम तो नचे तो बुकाच पहले लाउडिन चेचो कोसन पेन अपल पेन तो कावई ते पचपतोसंग पली कई मसेमन पचेंग नेशनल गवर्नमेंट Akchay la punyang pache. Akchay po pe ran watch. Iso ka meron miya sa pagmachay semen. Tangka kan, chay ka kuchor kita. Puyo pen to ko chwa pali kareta. Yang sa pagmachay la chay chungol development partner meron national government day ni kasong. Pumakchay bangkali bla usong na pali to watch. Di ka kamera lang show watch. Nagchay sa bangka kanina. Mamiya pitata project labakan. Infrastructure, public works, utilities. And kak sainsal, mintuan ay sakar kita mo me. Project eo me sainsal der ye taipin pil me patutila palikitiyo, mawar wito talker. Ibig sakar kita me eo project me pauyata public health cup April 9 year. Ansuyo tani pila. Yung project lap magchay baan pila na nagachin kapung kami biliputin na ansuyo sa malarap cheptanan. Magchay chungan mo. Ye kalaut lan wa sa 18 show. Napatbata nuwan mo ni yung metanat tala tunangan million riyaysak. Limaw. Tana. Sawas me patosang sapan ng Pacific at ng Micronesia. I project kayo lap. Ni Warren Moon. Harmonia paliace kamaulan wa sampai 18 show. Mia totok klapa kay pilpanananan uyawi wa sampai 18 show po kak totok ni unsa. Kareta kay pamplananan pasan melan national government kawit pumakak at sayang show yung po kay pat Pompey. Sa pul machay infrastructure. Pompey matik. Arday pacuan kasik. Koptaki, butang sa iban yang chuyang nan putok lapoch. Ewan siya. Totoo kay Bill, nanansi, malal, miya, kupuro sa payray, may pitata sa pagbatsay lahat. Kita laban John Way, Sochi Charity, sa chungal na napali pasakan na waran nansap sa minpitay kinchang. Ang kaksainsal tayo nakakapaliyata wan totok yung mabangkakan apaliyata kupuran wain Pompey. Asusugak po ito sa dutya. At ame yawran watch niya mayroon pacawan kamanata wan muni kay or was a PTN kaktulaw talk. Yay, wani pukats palilaw tapat patot. Psych, tukalang ng project. Harap niikin pacawan niyo yung palikan makin panapat. Kapali. Tana so dito busun to.
Rawa chay karos buhangin me PTA pacho-pachonan. Iray riyo may kak pachowan matapal. Huwag nanti yan tatawa siya sa natawan mo na mapaan ka na pali PTA. Sepataan suyo nanti yung tatawa yang suyo pachoto. Muna uya tatawa ka ang PTA. Hapner. Mentuan na pa na yun ang pungan kampan. Option ka pa na kampan. Wasa may palimuni o paluwo. Niya mo yung assign pa na mata na sangos pan uyawi. Niya so cho uyak kisa ni non ten supplement win Pompey. Patok. Baban pachunan pachut. Takariyaw sulu ipachunan pag legislature and pachuwal dong. So cho po ita. Yang kamera naman. And science o buk totoo ba ang pilkasalin ka chay tama un chat jawan chat sa mamiya. Tama uyawi. Cek-cekan kun kapag kita. Sakin pacuan na ang uyawan na ka corrosion kakapaligian. Apa sansa rawon may sucha. Ada yang ini pacuan lalapatar ay mga tao. Men concept inangin kusunat pacuan ta PTA. Meruwasan na PTA. Plan uyala. Independent agency yung paano Philippine State. Pacunan kusunod yung pacutanan, legislature ka pacular. So kusunod ito yung pacuan men kakailaili. Mag-aaral tayo pacuan ruwasaya PTA, CNI, o department, relevant department kan. Pacuan uyatar, task force yung. Kan kakachi ruwasaya, yung manachpan ka kan concept inamin kusunod ito. Kaya kamala maniyansyo may PTA pan daler na nirayruwa pan ka kan lang apasang wanim. Kaya marapan ka kan tulong lalo siyongan. Pain rope kapali. Siya pan kak. Pan kak kapali. Tataw ka sampal miray pacuan kok. Yung sa wani uyapan tataw magchay pacuan uyawi. So to sustainable advance tumaw. Ipa mo may chay bakin mo man mao to piliw. Para diamond pag-uchuch. Better sang legislature. Saya dan ipan na wapaliro. Tanga kan masay kuyawi. May pacuan mo itangkits. Katoko to uyawi Japan. Apsang kami pacuan o kawait masan sa palikan pa na pali pacuan ka barabar ko matatako bukat pansan di ansuyo. Nanti yan tatako siya. Irama kayo lap. Tamag saya pa uyang piti ansuyo. O kabina sa tsukak kalit. Ucucin legislature, utanan na. Tilip, project, pepilwito sampan compact, in America, ye school, and taliker, uyuyaw. Pilmilyon sama, unang inaisa. Piltotoko yung may iputin natin, yung totoko yung sa malar, kay, ay puitan natin yung totoko. O ibil kong kapatuang kapurayang o kung pagpagarin palikan, melal, palian, TCNI, National Government, paano Philippine President Simina. So nagkakaroon pa na ni wawat itete. Paniyansyo mo muna po kasi kamanamantaan, pan. Chaylan ka kasaniti mo, puwatso po ko, nanti yung totoo may kamanamantaw. At tama pa kong kapalala, may paliyo. Kung kanya nga pali, o kakaipak, Rekan pacuan siya sa mo. Sapol macay la chay ko santi. Ay ba mo met. Porque you pananan pungan way riyaw. Pero kadir mo man uya pen tutawang kay siya sa pukat. Imen kamela yan legislature. President semina pacuan kapinaka. Sa pacuan rup paki uya kan koros mepan ka kan sapatata. Uya pen chay pan ka kan access the hang sa pukat puan kak tapon ananakan magchay kin pacuan kasadatar puan miyela o chadan kak tok tem miyela wan nan win punto meron hospital o suso level totok uyuyawi o imen kapara ko man show you wan totok pukat
paan ka kensansa. PUC may pagtatalian energy Iman sakar kita may sapol macahil generator kapsulu lalatoro uya kokonokonokondan wasa may paan santiye pacang I may paan painti mesin po ko tuwachak po dinanin pantala pacawon sakar kita nanit yung kalukon mo may paan imusaglaw santi nan sumbungan ako chope an paan na diyero ariyasan sa lalator an what to say Pwede ka harap kaya buswa ba doon sa karikita. Tama ka sampalin kak sa karikita mo. Misin bukat sila ito. Misin silu. May panulianti sa pulmatay generator mo ito tawag mo. Wala ka kamelala may pan kakatsayan kabawiyala sa mga liya. Mamisin bukat pusatar. Wajit pa ito. Kento mamiyahan sa uwat mamisin bukat. Paano mo siya kalaw chapta online pusata. Nansumbungin siya. Kawait may PUC pa tuwa na yang yan. Narusong-usong. Wan kak chorus. And kak pukpuk ito. O chapta tatok. Mun sumbong isu. Karadag child, iupan o child pasan patok. Mun sa tumaya ko child kakuyang. Ichap pasan, uyapan tatok ko yung sabi. Umisin buka tagak santi. Wan ka kapali o kamao yala. Tsangat-tsangat liyan na yung punta. Ibahan pacawan ititin match, so ang chocho iman pacawan kasaleta mapit kan pacikan. Apo yung kiyansyo, kami iman pacawan kair kilay jingod sa karata. Kapeng. Kapeng po, sumparale, po nangin riyaw may jingod ni kiye. Po iman kamelele yung paan kupur. Chunwin pompe yung sak. Sulay jingod chanwin. Sular ka ko sata. Jukan masit pud mo ragaraglar. Pwede kong ngongo, tatak, may pacawan, wiuyawan ay kakarus. Yun ka kapayata tamay pacawan sa karbitan niyan, so may pacawan taki. Ukawat siyang pangpramay. Pero sa magaanwat ng pungan kapinaw ulit sa later, so siya na mo. Siya nagila. Patpacunan social media. Kapukaw para itong guys. Sangkak pen ko sa media. Yung may man sa karakita, kala ba ko isoko. Rakatsin mo itangkats. Wan kak karo sangkak santiyo. Bawatan na. Oven na po ni Rayo. Tuon kayo Rayo siya. Unan siya nga napali. Kairo wa siyang punta. Huwag man yung akin, ano yung sa kalatap. Huwag po ka nang kakatsong mangi. Mansong po kong no pang pepari ko trace of tayo. Paso ko na leti. Tupusong tataw yung sa legislature. No pang pa issue, raan may ikuti yun. Siya ba ang tulaw kachira kay. Natana, kapina, patawak siya pong opan, katawurti kapina. Patawak patpatso na legislature. Ay naman pagrin, kumay legislature. Kumay patsoon pa pembe, kapina sa kanakan minmatch. May itong patawak, sutsupong o, meled, ipatsoon ka wala ko sunod o kamatagala ko po rin win pumpay. Kumay patsoon walong patawak. O yan tuti. Maso. May kalangan o. Pasorela. Child ilawad yung child mata-mataw. Tama ka child ka kaniyog ka na. Naroon sumpar ka rin ng riyaw may duwet. Melan niya panapali. Kairo riyo siya. Wangawang ka na. Amaw. Di may kayo kilay cungat sa karata. Kay Rorio may cungat pali pacuan uyayor o kakakalulutong ko may speaker sumbariyo sa Malaro.
mentaki ni karakaraka. Mai pacawan lalo yang jongalin kita. Dia je wasam mesu cepan tok pen. Apa yang kamu pen kai ruang watch. Pai su ceng. Su ceng ati yang pun cakai. Ni wa kan ni ra kan apa kan partai ra kan mak saya pangan cuang. Akai ruach mai tang cai leng ka ku wok. Pai tian ta mak cai su ka pacawan su pa yan su. Ito sa katamat, reporting way o my non-speaking guest, forgive me. You have my written report in English, please, for your perusal. Go over it. In parts where you feel compelled to reach out and where you feel that you can help us out, please do so. I'm just a click away, a phone call away, and we see each other pretty much almost every day. My appreciation to President Similan, Speaker Moses, for your continued support and your wish of a united FSM, which I over and over again fully support. We are stronger together. We are weaker divided. Salamat. Mengulian tu poining ko kusunit kay Sagaw, tutungad to kay Sabul Matail tiyak and Ponpei pangok magan kair Sabul Matail uya kupur speaker ban maitang malin wow and pangok temasan Petrawan kait kuburan nilap wow pan kuburan wasalabalap bispao wasalabalap sangoro wasalabalap sukselang wasalabalap po labanat Petrawan wow kisoko likan kalagal nanalak nan kanyay ko o iso ka sa ikin te o iso rakatan ko pura liya ka utan liya ka bantu yang motail liya ko wow iso ka koroso
Wow, patuang Sabul Matrail President Wayne Kanto Kaparabat yang ki speaker o kapna kayu kapna karyao warakin kapna kayu melel ketrail koros may upenaban kupuran malanwao wawat bilban puliki Sahulman Malanwao o Winpon Bay Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o Leadership and Legislature Winsak, Melel Israel Komakin, Pilsapana yang ketrail ni Sangong Sawas Measure Level Bill, Yay Ambassador kan Israel Team, atau Sangong China, Ambassador in US o Australia o Israel was at kan makin Uya Sawas Level Bill. I sakaratan wawat ko na nga lilnan kem korosa isirinon batawan isi kami out of 10 kaswat karata ito mal sakarata pan itu wasawat o patawin mumun ketiyon tokomom may sirangarang pan patawin lel koros o wow niki koros ketail koros me iupaneban ko pran molan wow Sabulman Malanwao ketian ranwat to pagalangan karaman lo kapingongan nilab ong ketwat merel kapingki iban patawan keton Luke President wagi all Luke o yang patanan perkayo win matalanium o patang speaker Vice Speaker Floro lapalap koros merel kapina karyawan kapina o labalap kan may patawan cabinet members kan and national government o patroti punpe o pilpatroti lang takian pa sa mga local government kan malanwao sa man ke karamol po ki ketian ranwat o kabina pilpatawan kaya ki win punpe melel malanwao katail main punpe kan iran punpe yawasak tel ketiye o yawasak tel ban ketlaya malakat ng sound man ki kaping o kuburel te ong tonbay sudah balasang tatok iwan kak puerta tatok ka na ang kelap kubur kumalan tatok ka na pilihan executive ka na o karyawan ka na ang tatok ang legislature kumailiw pa na o kapay kata tangay kan kumail patawan torpan kubur telang ka ketuai mau image kubur o kalangan kubur korupsi kalangan syoko pan pone se Lord Leader pagkat tuan dolanan betul Kalangan kami speaker mengenai bayang patro ay patro ang kupurakan kapkabing hotel bago kupur mau kupur sabakon ko makaipay Elil pun Malanwao Leilon Win Pumpay Tungalong kisakaratan kay Puni Pang purang wasalabalap Isipaw na mark yung Win Matalanim Tungalong kay Puni Pang purang wasalabalap Sangoro na mark yung Winu Tungalong kay Puni Pang purang wasalabalap Solong na mark yung Win Kichi Tungalong kay Puni Pang purang wasalabalap Paut Labanat Tungalin ko wow ang kupron sunangkanin Wayne Matalanim wow niti sunangkanin Wayne tungalin ko wow ang kupron sunangkanin Wayne Kiti wow niti sunangkanin Wayne Sakos tungalin ko wow ang likon nanalak Kiti nanalak not wow gumelil nangkanyi nangkanyay kici, nangkanyay sakos. Ay tungalwa melo ng pilkak wong kang kamu speaker, wong ka vice speaker, wong ka honorable senator kang koros. Melo pilman wong ki patuton sa pilman FSM the Pompey. His Excellency President and FSM Mr. Simina.
Piliwangon ki Speaker in Congress, Speaker Moses, pilmenwangon ki Rail, aratungol, lapalabakan koros mesang national level. Meron pilmenwangon ki Kapinanwin Pompey, Honorable Joseph, Koryang Kapina, Movik, pilmenwangon ki Songkobung labalap, Nelson Joseph. Ay tungol wa meron bilgak wawon ki Her Excellency Jennifer Johnson, U.S. Ambassador. Her Excellency Jennifer Grant from Australia. His Excellency UA from China. Ay tunggal wa ang bilgak mawundi. Ujang American Chorus mayang patrong. Ay tunggal wa meron bilgak wawundi mayang Pompey Chorus mayang patrong kuburanwat. Report masansal sang Kapinanwin Pompey Joseph masansal ler pang kuburanwat. Speaker menuwa karakarak usakarok prangkat di patrodi tailangkak katyang ng kamal na pinansa. Riyaman. Kalangan ng floor leader pagkapyung masansalayar pang kupuran mo sa buko isyo ko huwag pa kunin Pompey pagkamagati yung miyayar paan po na siya karos mautong Thailand kamal tilab na siya patrowan tamasa niyay uwa masa nisyo kamagat paitar Thailand kamal laban na siya